Kalau nggak dibayar nanti nggak dapat kita. Uang nggak ada barang. Iya iya. Song dia dong. Hah? Ali. Beli kita dong. Kita sahin dulu tuh nanti. Do semaruh hatta bola masalah hiburan ni anak kota doge musira. Kulala do zoro sikok mahitan do teh. Tali apa partikin tu sida. Ate. Oh lo, tu ni godang tamu tahu gua jo. Buang ngasih kop. Udah tahu do ti mama. Jong jong mahamuna. Jong jong maju hawan nom majoi. Anom majoi to ya anon. Manang boha. Ibadah terlalu mahita nama hula-hula buruk song-songoni na dua-dua ni hutan aku persangka bilang na lagi hutan biar diperhatikan orang tanami raja bolon lebuton nami matuan di dokter nami asa adong hadir na tujuan nama dokter asa tangan do botohon ujungnya jari-jari perkenalkan dulu nama Nama Roy. Dina pakatan nami di bagas sadario. Tubuh libur silele. Perlu mobi ma di penonton. Kenalkan dulu namamu. Mulu makami mersertai. Asal Andre. Andre katanya. Tapi abang gabe. Ada orang soi mulai hamil dokter nami amang. Lagi batado. Si topan adong di hasil manong. Aduh lo dah mata mata nomor 2000. Gabe bang. Hati amang alu-alu namang tomata nomor 2 di bata alu-alu namang matu amata raja inata sorry Gabe bang gabe. mulai hati pada nami Gabe bang gabe. ala siajur do mula jadi siajur mula topa lain badai utuak tuba beda bang magodang mula-mula las baru dua mang matu godang sobai mulai mapat dinami asa denggan do hotor-hotor boleh dipatikkan di tadoyat denggan hai manotor mangaliat lihat panggabian lihat nang parhorakan di hami pinopor nyupung nam silali raja kecamatan Santer Timuron beda magodang liati
Inarohan non bolope penasihat dota ke pengurus nomor sulubat kita na waranggi kita manoon na borota ke pengurus ate pada nami Gabi emang. ada lu panakaton ni bonang mo nang atok kami mga lumuso dalu marar perdongan asa didolok perburuan ditorua pertanggalan di pinopar nyopung nami silalai raja santar timuron dapat nani luluan jupang atong nani jalahan bedamang magodak si monang-monangi asa marsiulo pak kami akan marhamaranggi Asadus marwata tu pasak matu burut teh asan wang teh emang buru sama pertikin utang jadi sono Lestari. wahita ala pungungan doon arong do manguluh pungungan imahamu pangurus nami narohan nami ra maratur majo hamu sudi pangurus nami asaro hamu namar hamaranggi hami borumu mangulupi hamu pangurus nami asa margogo hamu asa dirongan itu hatta hamu manguluh pungungan so ngani naroh akura asa oh lor iya maratur mahamu dia mahamu nain nungi namar hamaranggi asa jadi hamu be namar hamaranggi asa taulupi pangurus tate kita boru pe jadi amang nunga sahat tu hami boru porhat mahami madapotor rajai hula-hula nami usopo-sopo hami nasida anggiat nang mangulu punguanon nasida margogo asabui maju dengan punguan namion baik mamang godang sompa-sopai Gabi emang gabi. porhat tami madapotor rajai hula-hula nami I don't need more.
si raja nami, so ni maju. Jadi mola tema dihamu amang buru nami dok na buru nami. Marhite diulat sadarion. Rohamu marsoba jari-jari 10 pasapul sadau si majujung tuhami hula-hulamu. Asal nuang pada nami. Dopak mermeme anak. Dopak dohai mermere boru. Di paparan nepung nami sila lahir rajon. Asa dapo sono itu tua. Asa pinatik ko jujur dito binitabian. Manang tudiat tong rajani pamurun nami ang mga laka. Di simat tong dapo taparsaulian. Asa nuang pada nami. Asa roha mi manabi-nabi rajani pamurun nami. Banda bang magodang si boru ima banda bang. Atik boha aong solok di hati-hati gopang di pusu-pusu. Oh lo. Atik boha adong solok di hati-hati gopang di pusu-pusu nya kapaniaran. Naeng rapak manotor sama kena mareda do nawar bau. Jalo. Saha mau tong una. Jadi oh si Doli pergi karena malo. Ya, Naeng manotur mah
Kami hasu to terlumui paneran nami rapak nana marida. Gabi amang gabi. Badawang masih doli pergi ke malam. dos marohatta teh ala adong do di zona nakayana kota terlumu bima burutta naing marede dos marohatta taujugi mator torta teh dos marohatta teh. Nah iya nantilah buah lasima nakingan ngahudokon naking simpel pitabayan ale badat ulala dong benahurang ate ulala dong benahurang dah songonom matong bolo adong pihak kacara nasing jolo tabuhui majo tor masuk mana buah amang burunane ang dope si dalamu ngata sabe ya le ada probe ada le tuita teh papat paduk ngaro naking marsobah laki tuita idui kok naro ado oh lo adong dope amang buru oga bima kubereng akapanotori semetok kuburu kubereng tangeyol lah besok na asa marjo ke jauh nih setai dak kerajak kuda setai sadanai Cara. dihamu artis nami Gabi emang gabi. sadanai nak yang berabangad dia
ala paroperan na julo di huta tiniti sanggar bay marihot udut lihail boda potan Gabi Amang Buru. Badamang tinitiba. Dus marwata teh Amang Buru dus marwata teh dihamu Amang Buru nami teh taujungi matur torta tarlungo bima dihang paniara teh dus marwata taujungi matur torta suang sungoni di tanah maranggi ate jadi mulai ate mah dihamu pada nami luhut pangidon nami ditulu bihamu pada nami ngatum sun puas nami di nama notro asan wang pe pada nami ujungan nami mah tortor nami adong hatannya tutu nama dok hatop nabinio hatop nonani alapan bedamang gondang sitio tioi las paduramang tuhasa hatan di bahasa Taima musuh tu penitia. Jadi mulai tema ala nong ngata jalo do tuan ikut dakta nama manor terhita sonari pinasaha ma tu gemusira
sekalian hiburan. Pinasa ma isido moderator nyon gemusiraun. Gerakan muda-mudi sila lahir raja. Jadi ala yang manortor nama unang ator arong namulak ala arong dosi luan di tengah tanongan. Jala moluboy jamo pa anon say ma ulaw tau sudenang. Daptulo boy. Molo jam 4 muluboy kasi lima ulaw tau sudenang. Itu kan nggak kan? Pinasama tuh gerakan muda muli sila lahir raja yang akan menunjukkan sebuah pertunjukannya. Iya, persilakan Gemusira Dancer untuk mempersilakan dari Resi. Kami orang tua di sini siap untuk menyaksikan pertunjukan dari generasi muda Silai Raja Siantar Simalungun. Ya, mari kita saksikan. Mana tepuk tangannya? Kasih korenya, kore. Ipara DB da puro-puro nada. Una kolam manoton. Ay anak topel ujar udah baru tahun. Lain.
Nah, ini yang akan ditampilkan nanti di peresmian Bapak Sile Raja di Tol Bim. Tanggal 5 Juli bulan 7 2022. Mari kita ramaikan nanti di Tol Bim. Sama-sama kita. Oh, mau lihat ya? Mana tepuk tangannya? Iya. Untuk Mau Kebu lihat Sira ya? Dancer. Iya, ang dapin non, salinay tulu halisir sirna lakon. Sige mo siron. Jadi talian matiki tu itota do rasilahi do itotonga mesidalahi mempersembahkan dua lagu dari Boru Sihir Kita udah Raja atur nang ulada, alarong Dah. ko silo ni tangan. Nyoni Tota Parede Trio Sister Trio Silalai Sister cuman sadanai dengan si Ido. ay jolo mah muda saya tadaka punguan eri unang eri Nyo, tusok kamu itu, arong do kan nyon wireless ben wireless. Tang boy. ate buah marulap kalahon haduan ngaboy ko rahamu melalui Pak Ika pe ngaboy ate ini aja nggak ini. Jadi songon pakatiat pengabaruan meroha mahita ate mempersembahkan lagu Kaitota Iya, jadi mau lihat ma di Tuhan, mau lihat ma di kita, di Bapa nami, inong nami, akapariban nami, naburu nami sa luhut di horas da inong. Hami asli do hami Boru Sile Raja. Ido. Jadi memang moloau masuk doau di Kelurahan Asuhan. Alai untuk saat on kami tinggal di Simpang 2. Kami ya dong silalahi sister, kami kakak beradik, opung nami kakak beradik sia samosir. Bolo asli na au sia ronggur ni huta. Jadi ubay kami maju lagu las roha nami di jojo ni bapa nami di son dohot sudi omak nami di son. Nah hurang lobi om mahami borumuna. Asa oddalan nami madadap sakku munai. Bolo au neng mangalian dang adong sakuku, di bapa kan? Dang adong sakuku. Jadi au madalan nami madadap dope lidainang doh tas lidainang od sakunya ka bapa namion. Bain musik abang. Iya sadain deh, tang yang lidainang. Dainang pangitu. Nasa itong magtagyan kon at kapinopat na.
Ihut hamil. Iya. Satu lagu itu? Iya, satu lagu lagi. Salah lagu naik. Iya. Mau lihat ma di Hatta, mau lihat ma di Damang Dainang. Lihat di hala itu selalu na hala eda. Sayang dia matutuhi tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Alay makmur dobor mengaga donati. Dobor silalay kolping asli. Bukan hanya
kita. Oido hudo, I love you Tuhan. Tuhan dari Mau lihat mah di Itonami trio sister, segala sister itu Dora sama itu Tongam telah menghibur Raja Siantar Timur. Terima kasih, silakan. Oke, mau lihat mah di Ibu Tonami, Naburu Nami, nong menghibur di daerah Raja Siantar Timur. Jadi nama ikut tadi waktu arisan, ipasah maju arisan na 3 bulan. Si ala bendahara baru dang lihat pusat dang itu jirope isir kena menunggak. Kasih bayar di 12 salpu.